L-inizjattiva Solidarjetà bl-Isport għaddejja minn riforma bilan li tkompli żżid il-kontribut għal Malta Community Chest Fund. Dan tħabbar minn Emanuel Peresso, ċermen tal-Kumitat maħtur biex jiristruttura din l-inizjattiva. Is-sena l-oħra Solidarjetà bl-Isport għenet biex inġabru mal-65,000 euro. Bit-tibdili se jkun propost mill-Kumitat u għattamat li jinġabru aktar fondi billi kull entità sportiva Maltija tikkontribwixxi bl-organizzazzjoni ta' diversi attivitajiet sportivi. Il-President Mary Louise Colleiro Preca qalet li din l-inizjattiva tilħaq żewġ miri li jinġabru fondi għal min għandu bżonn u tippromovi stil ta' ħajja sportiva. Qalet li huwa importanti li l-fond ikollu aktar mezzi finanzjarji biex min m'għandux flus jibbenefika mill-Community Chest Fund li tagħmel tajjeb b'9 euro fix-xahar fuq trattamenti, kura, mediċina u għajnuna oħra l-familji li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet ta' mart. Il-President ħatret numru ta' personalitajiet li jħabbirku fl-isport bħala ambaxxaturi Solidarjetà bl-Isport biex jorganizzaw l-attivitajiet u jippromovu l-isport. Dawn ġew inkarigati jikkoordinaw madwar 300 taqda sportiva u klabs bilan li aktar fondi jmorru għall-istrina 2015. Fost dawn il-personalitajiet nominati hemm Alex Borch, Ivan Riolo, Daniel Bohaġar, Envik Gallia, Stefan Sultana, Tonio Cini, Pedro Alvarez, Jukar Camilleri, Fabio Spiteri, Paul Zammit, Liz Said u Mark Marlow.